Bişkek şahrından spor çeviri Lazat Raymbekova eledi. İkinci orunda Oş şahrından spor çeviri Ayday Nurbek kızı. Jana çempion Bişkek şahrından Janıl Egeberdieva. Raymbekova Lazat 3. orun. Yılın Manas oyunlarının çempionu. 2. orun Ayday Nurbek kızı Oş şahrı spor çeviri başlatılmışısı Nurbek Sadıkov. Jana çempion Janıl Egeberdieva Bişkek şahrı spor çeviri Gökdelen Respublikалық жана çempionu. Bıyıklı Kırgız Respublikanın programının jеңүүчүсү Орча olan bütünü. Erkek ballar arasında 3. orundu standart boyunca Чүй областан ökülü sırttan Sırgak Uğulu. 2. orundu Bişkek'ten Belek Mametaliyev. Jana çempion Anarbek Jamakeyev Bişkek şahrı. 3. orunda gelgen Sırttan Sırgak Uğulu. Aziyanın 3 çoğunluğu kolo medalının iyisi başlıklıuçusu Aşimov Durusbek ağay Şuy 15 yaştағы жігіт жарайсың. 2. orunda Bişkek şahrının ökülü Belek Mametaliyev özü Bakay Ata'nın kulunu. Jakındere kızın ornunda 3. medalda eğilip çok baygege iyi oldu. Jana çempion Aziyan çempionu. Dünyalıq көшпендер oyunlarının çempionu. Ел арасында sport çeviri Anarbek Jamakeyev. Андай emese rapid türünü ötsük. Kızlar arasında 3. orundu sport çeviri Исыкөл облысынан Чолпон Кендирбаева. 2. orun Bişkek şahrından Janıl Egeberdieva. 'Jana çempion Bişkek şahrından Janıl Sagınbekova. 'Чолпон Кендирбаева sport çeviri. Kızıl medal sırayla atak en kızıl çempion olması gereken bey. 2. orun Egeberdieva Janıl. Standart çempionu Rapid'den 2. orun oldu. Jana çempionka 2013 yılın Jaşlar arasında Aziyan çempionu sport çeviri Bişkek şahrının Janıl Sagınbekova. Erkek ballar arasında 3. orundu Bişkek şahrından Manas Janibekov. 2. orundu Исыкөл облысынан Kaniyet Kaparov. 'Jana çempion Anarbek Jamakeyev. 3. orun Janibekov Manas sport çeviri. Denet Tarbiya жана sport akademiyasının бүтүрүүчүсү
быйылкы универсиаданын чемпиону. Экинчи орын Ханиет Капаров, спорт шеберіне талапкер. Былтыркы универсиаданын чемпиону. Быйылкы жаштар арасында Азиян чемпионатында 3-чү орун алды. Жана чемпион Анарбек Жамакеев барыңар таанысыздар. Былтыр эмгек сиңирген спорт шебери деген наамга татыктуу болгон. Жайактар арасында, кыз келиндер арасында 3-чү орунду Ош шаарынын курама жааты алды. Команданын капитаны Айдай Нурбек кызы. Экинчи орунду Бишкек шаарынын биринчи курама жааты капитаны Керимбекова Аида. Жана чемпион Бишкек шаарынын экинчи курама жааты капитаны Лязат Райымбекова. Нурбек кызы Айдай 3-чү орун. Ош шаарынын курама жааты Айдай Нурбек кызы, Гүлзат Бакытбек кызы, Ажар Сыдыкова жана Разия Рахманали кызы. Экинчи орунду курамында азыр медалдар тапшыралы. Ай, молодец. Экинчи орунду Бишкек шаарынын биринчи курама жааты Керимбекова Аида, Алтынай Шамбетова, Жамыл Егембердиева жана Айтурган Максатбек кызы чакырылат. Машыктыруучусу Тинибеков Бектур агай. Жана чемпиондор Райымбекова Лязат, Жамыл Сагынбекова, Адина Асеева, Азиза Жамансартова жана Айзада Бактыбекова чакырылат. Бишкектин командасына Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын кубогу ыйгарылат капитан машыктыруучусу Тинибеков Бектур агайга. Капитаны Турмангалиев Жумабудин Билалович ага чакырылат. Экинчи орунду Бишкек шаарынын биринчи курама жааты капитаны Жамакеев Анарбек. Жана чемпион Бишкек шаарынын экинчи курама жааты капитаны Мураталы Исмаилова. Курамында Турмангалиев Жумабудин агай, доктор Дүйшеналиев агай, Бактыбек Оразакунов агай жана Кербакунов Азат агай. Агайлардын курама жааты 3-чү орун алды. Кечиресиз. Запасной Аскар Айбек уулу бар экен. Кана Айбек уулу Аскар. Сау бол. Кол чаптырасыздар.
üstüne çakırabız. Bişkek Şaharının birinci kurama zatında Anarbek Camakey, Berek Hamidali, Marlis Durabekov, Beksultan Nisanbayev, Cama İşinbay Mayranbek ulu çakırlar. Komanda birinci orun alan komandanın kapitanı Didistavra Murat Ali İsmailov. Kuramında Kıvanç İbrahimov, Manas Zanilekov, Cenab Karanlık Cigitalıoğlu. Kuramacakı arasında en avantajlı spor çeviri kapitanı Murat Ali İsmailov. Kubok Kuramacak'ın başırtırıcısı Tenibekov Bekturağ'a kıyamlar. Bişkek'im barbarım sen, gönlümde anladım sen, tatlılı sesini düşverirsen, darbolun Bişkek'im sen. Keçede gelip mende işte açıkçası oldu ya kakası 10 gün bok etti. 10 günden beri şu çıdar şunu oynayıp çok iyi gece tutkan komandaların ben Çinçilök'ten kutuktayım. Buday bursa bizden Kırgız jelegen dünyögö Azияга көтөрөбү бile biz direksiya koldan gelgen жардамыбызды беребиz. Мына быйыл иман адеп жана маданият жылы деп ушада имандуу болгула, адептүү болгула, акылдуу болгула анткени ушул 9 коргоонуу силерге ушуга себеп болот да. Ошон үчүн жана уткан командаларын баарын чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга ишиңерде ийгилик болсун, окууңуздарда жетишкендиктер болсун. Кудай болсо эми аман эсен үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Чоң рахмат.